Kei te tino kōkiri a Ngāti Whātua o Tāmaki Makaurau i te whakaaro kia tū he pokapū ahurea Māori ki te wahapū o te whai tuanui. Kua roa hoki te minita i ngā take Māori e whawhai ana mō tētahi kaupapa pēra, anei ngā whakamarama. Tāmaki he ringa waka. Ko tainei ki te wā kia whakatū tēnei momo whare. Kei te kōrero te minita i ngā take Māori mō tētihi whare, hei whakātu ki te ao, ngā taonga ka meha meha o te ao Māori i te wahapū o Tāmaki Makaurau. Mo te ao whānui, hara mō Tāmaki anake. Engari mō Aotearoa, i tuatahi, tuarua, mō ngā manene mō ngā tangata haramai mai tāwa hiki Aotearoa. He kaupapa e tautoko nui ana e te mana whenua. He kaupapa mā ngā iwi katoa. He ringa awaka, we should be able to express that unified voice in regards to a building that would express cultural and values and Ioi anō mā te huruhuru i te manu kārere. Mea whakai ana te kaunihera, te kawanatanga a Ngāti Whātua me ngā taurehere i reira mea whakai ana katoa, kātahi ka kimi te pūtea. Nā te momoho o te waka Māori i te wā o te upu whutupōro o te ao, kua toko māpuna ake anō te kaupapa nei. The numbering machine said that 300,000 went through Waka Māori that was on in the short time that it was there. So that shows an indication that people do want cultural activities. I ngā tau waru tekau i mahuta ake te kaupapa nei i te pai. Ko te tumanako ka oti te whare nei i roto i te 5 ki te tekau tau. Anzac Pikia, Te Karere.